Kaabahnya kan keturunan Ron yang pegat. Kaabah mau di Mekah keturunan Lun bangsa Quraisy Bani Hashim. Jadi yang pegat Kaabah yang keturunan Lung silsilah yang lengkap. Ya, Mbak. Jadi urung Ron apabila hanan ikut kamu ahli keturunan Rasulullah na wali Allah, kamu menecok ya wali Allah kena cok Kaabah kena dalam Kaabah kena pindah ke Belanda. Possible urung Ron ikut senang ikut hanan senang baik ikut. Ya, Mbak. Nak minta ulama-ulama yang selamat Ron. Aku coba ulama urung Rom yang nak ulama urung Rom berarti Kaabahnya suci. Cok lum mai Mekah. Lum tuai lang Kaabahnya lum coba ulama-ulama saatnya. Ya, Mbak. Berarti berarti Kaabahnya mentang suci. Hanajid lum pegah balari. Ya, pulun depu hukum hakam. Ke hana lum depu. Ya, Mbak. Jadi urung Ron baik sibuk. Hanaruh keturunan urung Ron yang pegah Kaabah kena. Urung Ron umat kamu pewari, kamu keturunan Rasulullah. Tenang nak berabah nak tenang. Nak minta guru-guru lain. Salli wa sallim ala al-muallim. Salli wa sallim ala al-muallim. Kamu ngurung sambung dah berabah. Harus tak bersambung roda. Jadi ngurung lemah harus tak belum bodro ada. Tekut haluan masing-masing. Nyamban tekut channel urang yang kiban. Nyamban. Angka nyamban. Angka menyancik cabaran lung kepada ulama-ulama saanyo. Sebab lung turi dah ulama sufi dah bawari Nabi. Nyamban. Menyaduh hana lung turi berarti hana cilung hana behe lung coba berarti hana behe lung coba untuk jamil lung Mekah lung tuai lung tongyak lang Kaabah. Nyamban cabaran lung. Mungkin urang hai juga sebab puak yoi berubah yoi mati lung juga. Jadi daripada minta pegah abang kan dengan urang minta kebenaran hai tu apabila Allah akan ketuk mata hati ni hati minta kebenaran awak kita pegah sebab yang pegah kebenaran urung pungong Mbak. Jadi kitanya urung warah yang minta kebenaran Mbak. Jadi hai tak pegah abang dengan hambanya mungkin rona ketuk mata hati di Allah mungkin puka genan tapak biada abillah biwatab ada buah yang urusan sahabat tungku ada pembawa budaya lun habib tuanku khairullah urung perlak payah meligau ya apabila nak ulama-ulama pegah ulama dayah pegah Kaabahnya medang suci lun cabar ulamanya jok lun mai Mekah berhan lun tuai lun punya dalam Kaabah menan sagai. Sebab lung dupu Mbak menyahan lung dupu hukum han lung jin cabar urengan